So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, Anton subscriber hanustame good morning, lapen nonustame ni morning, lapen morning walk ustame daim biya lade. Majo ustame hindu lo yo. Back hede. Alam bang some upper lo te mayo. Something some jir me de lape morning walk son lo lapu back ustame ni ke dami puji. Dami alam bang hede. Yang kon subscriber tumhan ustame good morning lo lapen neli video ke lang. Antu no sin nani sambote ke share subscribe bang hati ni rino lapen ni ustame pu export ambo. Okay, next time tong lagi. So okay, pubang petang teh rongali lo yo, rongali ustame tetalang, lapu back ustame de, pubang petang teh hidi lo, ingun ustame dutan lagi, pubang petang teh ne jat tanang tuhan dia nang paklang tekedet po, alam lagi ne just good morning video so lo, mana morning nang visi video sini nang 1 p alam bang de, mana ingun du uma lasi ni ustame thodap jat alam lah, nang petang teh kan lo fight aklog lo yo, fight 40 bang lo nang ustame de. Pen viewers tuman pastame kapa boring re handi mate raso ansini so video kan tasmara ini just video kiman vis tamer ding hoya son nang hat tong se mane ide na cheklang pilo ne jat ta pastame nang paklang thekhe dei non tang patang de pen mo pen na pastame next location explain video pastame ni nang paklang ko pubang brang ring hondot ta na yo pen so pubang pastame so kang se la pubang brang de. Okay, next location nampak lang sa bude ho. Okay, so non bang barang tel dongka di pubang nang te dongka market kedam nala lapen pu dongka la pubang nang te sabjang ali la ya anong bang te pu sabjang na sido lapen puan export am pulang be ala sabse ba khadi anda nang paklang thekhet po pinia video long bang putang thedi explain daga lima so video bang ke just mana good morning nang ibis I adai si so video bang kiwan chot lo ke pule em paklang wan thu bude ha.